Menteri Rang Bak Kejelau Konrad Kisangma unyalam yakin hun menteri benlai yakin do yo menteri ki kampo yang ke Sarkar Pedeng Amit Shah Hanong Bak Delhi la syah kesngi na kebentar bendawa tokit da ke CBI lani ke NIA halor ke jing siat pathar ki pulit ke Assam ha ke ba kelap penlong ya sangut ki breu na mikalaya bandu la ke jing im habekran bat kilat pathai kubor hadin Balakut kejingyalang kenhun menteri Konrad Sangma ulang balathau ya special investigation team SIT na bentar bentuk kit ya kata kejingja bat ya kani keju NIT syaka central agency mari menjur dak Sarkar Pedeng kata kenhun menteri kan sasyong jingyalang bat kan sapa ya kaipot alor kata kejingja syaka National Human Rights Commission NHRC hanong ba Delhi na bentar penstam ya kibadan keti Shushu usang ma ulai thu bana kaliang ke Sarkar kelarah bantau ke Judicial Commission apa Commission of Inquiry Act sia jar kena sepak senpo ar dengan bentaban bisar bnia halor kete ke jingja. I am of the opinion that it should be done. But that is nothing. But we are speaking on behalf of our government, and our government is going to give the ex gratia. As far as the information that has come to me, Assam government also may do the same.